بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا آية الأحكام මේ සිල්සිලාගේ තෙරෙන් අගොල්මෙන් මිරෙ වාහදකනි ඉස්තිආදා නොතඅවුසා බේවු ආයතුල් අහ්කාම් ගේ තෙරේග මේ මවුදු අලුමෙන් වාහදකන් ගස්තු කුරි කීත කුර්ආන් කියවුම්ගේ තෙරේග කුර්ආන් කියවුම්ගේ කුරීග අගොල්මෙන් අවුසා බකි අඌදු බිල්ලාහි මිනෂ් ෂයිතානිර් රජීම් එෆෝගා බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් දෙන් අල්ගොල්මෙන් කීත කුර්ආන් මේ කියවම් පස්ස එම කීත කුර්ආනුගේ ආයත්තෝගේ තෆ්සීර් නොතේ ආයත්තෝගේ අහ්කාම් තක බෙහෙගතු වාහ දක්කායරුග ඉස්තිආදා නොත අඌදුගේ වාහක ඉල්මරි බයන් කරා එම ෆෘතමාන අල්ගොල්මෙන් බලාලාරුග ෆෘත නුක්තයකි අඌදු බිල්ලාහි මිනෂ් ෂයිතානිර් රජීම් مفدى من عبارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عبارة كيرت قرآن عبارة إنه هذه كيرت قرآن آية بسنو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي كيرت قرآن عبارة إنه قرآن آية إنه إنما أقوم كيرت قرآن الله سبحانه وتعالى أنجوا فأيك أمر فلك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قرآن كيوا نما رحمة بير كريجم با الشيطان آگے نباكم مانگ الله حضرت ركعتيركم إديش تيبان إمما إدوما إجابة دينما قطم ألقون من كيوما نبي صلى الله عليه وسلم عبارة کی اعوذ بالله من الشيطان الرجيم می الا رکعتری کم ادمه مان الله اوگه حضرت رحمت بیر کریفا وا شیطان اگ نبا اے مان الله قرا فامر فلے الگون میں اے شیطان اگ نبا کم رکعتری وم ایدی دنو استعاذہ گنو تعوذ کے بہمنے تیمبای فرتم أي استعاذة عبارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نوريام استعاذة قلتك وارد فاهوري إهنيه عبارة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بيقولون وارد فور استعاذة عبارة أدي هم يا إكوغا مي استعاذة تريه بهمنه إفراتكون ركعتركم إدوي فرا أي الله جل جلاله سبحانه وتعالى ركعتركم إدما ركعتركم إدوي فراتا أدي ركعتركم إدوي كنتكا الله سبحانه وتعالى حضرته إدني ركعتركم أي أقول من ركعتركم إدنا فراتك الله سبحانه وتعالى إنمس كمس كمكون ركعترك الدباتو أقول ميدر إهما ركعتركم إدوي فراتا إكمكون أقول ركعتركم إدي كنتكا مي تيمبا استعاذة بتريجة بهم ركعتركم إدين الله سبحانه وتعالى أنقوا مبني بين الله حضرته إنمس ඉන්සානුන්නක් ප්‍රදානක ලිබගෙම්වා කන්තත්තකුගා ඉන්සානුන්ගේ ෆරාතුන් රක්කාතරිකම එදුම් දීනුගා මනෙන්නපුර අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ખાસ කරවවා කන්තත්තකුගා අල්ගොල්මෙන් රක්කාතරිකම එහිතරිකම එදුම් හුද්දවානි හැම එක එකලාන් හදරත් එනොස් ඉන්සානුන්නක් තබී ගොතුන් දෙවවා ෆහරි බාරත් කුරවේ කන්තත්ත එමිහුන් ගාතුගේ එදුමකී හොද්දකම් අද මීහෙක්ගේ නුරක්කාතරිකම සලාමක් කොද්දෙන් එදුම්කම් ගා වීනමස් ඒ නුරක්කාතරිකම සලාමක් කොද්දෙන් ඉන්සානෙක් ගාතුන් එද විදාන එකමකී ඉන්සානුන්ග
qurdanaka libigamba zaatuge kamekkam gawana ei aduvvekki ba salamak kodin kam ga winamas oniyam adi echen hodun kam ga winamas evada kamaga eida ei islam din mana kura kamno hennamas amusulukum balafiyam rakkatirikam edun argumen amur kurafani Allah subhanahu wa ta'ala khado hamemme rakkatirikam edeve kantattaka baladar ei argumen guna adad kurwena kantatteken eta baawr kantatteke argumen hayatuga dimawa eta baawr kantattekega man Allah ga hadratun argumen rakkatirikam ebeden shaytana gnuba waswastakun rakkatir dem ekeki halattaka gulik ekeki halattaka guligen argumen misalaka shirku gnubaakam argumen rakkatirikam ebeden adenu mes vaya විභාවතුගේ තකතියගේ නුබාකම සරක්කාතේ ඔබ එහෙම ඒ වරක් ගින භාවතුගේ කන්තත්තකෙන් අල්ගොන් මෙන් හාලතු එන් හේව හාලතක නුබා හාලතක බදලුවකින් නුදියු මට්ටක සරක්කාතේ කොම ගෙබෙ දෙමෙ ගස් බෑවර කන්තත්තකෙන් ඉස්තිආදාගේ තෙරේගා හිමෙරින් එබ එෆෝ අල්ගොන් බලාලානේ ඉස්තිආදාගේ ෆාදා තක බෙ ආවුසුගේ ෆාදා තක තෙරේගෙන් ෆුර්තෝ කමකි mi Allah subhanahu wa ta'ala agumadu korabba fa amur fulaka algumna wa kiyaman terikam ei fasta'id billahi minash shaitanir rajim Allah subhanahu wa ta'ala hadratu rahmatun beer kuregam ba shaitana kiba rakkatirikam enag nubakam rakkatirikam edesh ehma algunmen e amur fula kiyaman teriu me rakkatirikam edumuge terega eba samidu hamhemme isti'aada ki shaitana nubakam rakkatirikam edumaki algon mege hituga Allah subhanahu wa ta'ala ge zikrun ghafil ko wa emmeha kantata adi algon men magufradda emmeha waswas taku algon men salama ko rakkate ko dek komme halatega shaytana insana kurmati lafan kom wagtega insana ge halaka insana gellume dinumaga shaytana abada abad visna hure emme komme halatega algon menge kibang shaytana waswas tak durukodde cheki al isti'ada hamhemme al isti'ada ge terega behimene man Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratan algon rujuwa umuge mana ekalaage barosa umuge mana ya ekuga algon menge nikametikan eba dehakut em Allah subhanahu wa ta'ala ga amur fulak kiyaman terive ekalaange hadratun algon menge hitta tahir koddevwan edi dannawa hama eya ekuga Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrata rujuwe algon menge nikametikama algon mennaki ebbes are bare libifawa bay nu kamuge ihsas algon eba korave me isti'ada ge sab ei me isti'ada ge terega himene bay faadat kit qur'anu ga isti'ada ga ibara etatene ga wardun asave egotun suratul nahl ga nuwadi avwana ayatu ga Allah subhanahu wa ta'ala hi qur'ani fa idha qara'ta al-qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim tiba qur'an kewa kam gawana rahmatun beer kuregam ba shaitana ga nubakam rakkatir koddum edi Allah subhanahu wa ta'ala hadratu ga dannawash سورة فصلت كتير سوانا يتوقع معنى الله قرآن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم تبايا الشيطان وسواس وري كمك دماغ وجهكم غوان تباغ هيت الشيطان وسواس وري كمك كريمت وجهكم غوان ما فاستعذ بالله فهي الله حضرتهم ركعتكم ادش إنه هو السميع العليم أما كشور كلام جاي mola assawa wadigemba adi mola denu wadigemba raskala suratul araf gaves mifada ibaratu bayan kurabba fawe wa imma yanzaghannaka minash shaitan nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim kuri gaayatu ga innahu huwas sami'ul alim amma immane midi ayatu ga gandaka asewa al mu'minun ge nuwadi hate nuwadi hashe midi ayatu ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurafani wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun khalek fan vidal wash alge raskala koy
iba ilahuga hadratun shaytanaga nuba waswas takum salamata rakkatirikam ede wa a'udhu bika rabbi an yahdurun adi baraskalaga hadratun rakkatirikam ede me shaytana mi alage gatan hazirumge nuba shaytana mi ala gata hadirumge nuba غافرك فانسى سوانات وحي كرافني فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير إكلام الله حضرة ركعتكم إديش أما كشون إكلام جاي مولا أسا وديكمبا أدي مولا بلوا وديكمبا رسك أو من مي آية تك نظر هنگالم استعاذة أقولكم وارد فا اسمه فلا بلالم بينجي ركعتكم إديوه فراتوك هورن لازم وصفت ei mihege faratun salamata rakkatirikam timanna rakkatirikod dere timanna salamek koddecche timanna kankam balahattacche ehen dannawa farang irukologo nidimaka e faratuge salamate nonnan ehen e dannawa farate ei hinga hurihakame furihamaya belumuge kuldanaka libfanek hinga hurihakame barabaran ehumuge kuldanaka libfane faratekam goanama e farataka rakkatirikam enno libene devene ikive e nayaka waanuwa ennege adi e nayaka me rakkatirikam devene ebbeskala hamaye usulenne lobati zetere akhunna akhtun isti'ada hukum ta terega algomenden wahada kalani kirit qur'an kiyumuga auz kiyumuge hukma begut mitanga denukta algom faha kollane आमको कीट कुरान कियोमुगा इस्तिआदा के हुक्माई हम अहम नमादुगा कीट कुरान कियोवारुगा नमादुगा हम इस्तिआदा कियोमुगे हुक्मा बेगोतुं अदि कियवाने वगुता बेगोतुं अलगुमें वाहदकाला एमे फरतमान इस्तिआदा के वक्त मी मसला का फिगो इल्मुरिंग तेरेगा एकी राविता इल्मोरिन बयान कुराफ एगतुम इस्तिआदा आउज कियानी कीरित कुरान कियवम फेशुगे कुरिंतो नूनियाम कियवा निम्मापतो नूनियामु मे फुर्तम फेशुगे कुरिन्ना फेशुम निम्मापया देतनुगातो मी राविता इल्मोरिन बयान कुराफ एमे फुर्तम राय की जमहूर फिगोरिंग राय جمهور علم ورجينا علم ورجراي إبيكن بدارون إن الاستعادة تكون قبل القراءة استعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عبارة كياني كيت قرآن كيوم فشوك كورين إنما بس مي عباراتك بير وشو قالون مذهب بلا لفكم قوانما مين اعتراض كفار كيت قرآنك آية wote ayate maana kura gote ei kuring awmen kiya me kiyamun di ayat nahluge nodi avaray fa idha qara'ta alqur'ana qur'an kadek faano qur'an kewa vidalu wejje nama fa idha qara'ta alqur'ana qara'ta manaki madi kadek faano qur'an kewa vidalu wejje nama fasta'id billahi minash shaitanir rajim rahmatan beer kuregamba शैताना के नुबाकमं सलामतन यदि मैं अल्लाह हज़रतुन दन्नवाश मितांग मोती फा इल्म विदान ये तरतीब दलील कुरा अच्छे के मिये मिकंग हिंगा फिनमा फायदें खदेग फान क्या विदान इस्तिआदा कुरा एमा मी आयत के बेर बुश को माने बला फी हम देह को देनी फिन्ननी कुरान किया फिया दिन इस्तिआदा एनमस एलवर विदालवने मितांगा मे बसुलग मुरादकी ए नोने मे आयत के मुरादकी कुरान कियवन कलेग फानो बेनुम फुल वज्जकमुगा वा नम इस्तिआदा कुरबाश बेनुम फुल वज्जकमुगा वा नम इस्तिआदा कुरबाश दिन एरुम ए रक्का तरिकं लिबोडा गन्නවා ei miya gune ha mikala ayeten awmona mi muradu ga midenne mi tartibun aswen ehen ayete seve kit qur'anu gei ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wudu kuram bang Allah amur kure bi ay namad qur'an
إذا قمتم إلى الصلاة تبامه نماذ تدوجكم غوانا بتاعنا ما نقول إذا نماذ كفكم غوانا نماذ قائم وجهكم غوانا ما يفلو قدام وضوء كراش فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إنه سمعنا سبعين نماذ كورن تدو فانو نماذ كورن نما فانو كم وضوء كورنج إكم نماذ كورن غستو كوراهيد نماذ كورن بينم فلو آهيدو نماذ كورن إيده هندوغا كوريغا وضوء كراش همه كتا كوريغا آياتو غسوتي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان فليك فان كيرت القرآن كيوا بدالو بينم فلو آكم غوانم غستو كورن آكم غوانم قرآن فتهم كورين استعاذة بدالواش أي نماذ غسل كربا هندوغا وضوء كربا أمر كربا فدين نميما جمهور فيغورين غراوي أي مسألة كبودا بوروي رايك علمون جنوا فاهن دليل جمهور فيغور بدالواني أبو داود الترمذي أدينو بس حديث بس فتو رواية عسوي أبو سعيد الخدري فراتو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول نبي صلى الله عليه وسلم ريغون دمبر نماذ تدوجكم غوانما تدو ودايفكم غوانما الله أكبر مفدين بداروه ثم يقول دين كي بداروه مفدين دعاء كروه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول دين بداروه لا إله إلا الله تنفار ثم يقول دم بداروه الله أكبر كبيرة تنفار دم بداروه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ دم يفهوك كيوا بداروه مين مرة صافكم من حديثكم دليل لبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعاذة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه استعاذة كيوا بدالوه ثم يقرأ دين قرآن كيوا بدالوه مين ور صاف کو سوريو کے بينگے ام فرتن استعاذة كيوا بدالوه افوگ دين ک کیت قرآن کے فان كيوا بدالوه می حدیث کے سند احمد علم رواہ دک بيكن حدیث سندوگا صح نونکو واہ دک بهنمس حديث سند احمد واحد کے بيفلون ترين محقق بيفلون الباني فد بيفلون بدالو الحديث کا واحد کے مدس اهنين روایت تکون میں حدیث گد کن لبه میں حدیث کے بالا گنے درجہ کے حدیث دیونا رایا کے مسئلہ کا ابراہیم النخعی ابن سیرین بيفلون راي بيفلون بدالو نے تكون الاستعاذة قبل القراءة وفي الصلاة لكن في كل ركعة قراءة استعاذة أنني قرآن کی يوم کے کری گئے نماز ہوگا اینس نماز کے کم رکوتک نماز کے کم رکوتک ہم ایک معنی کی کم رکوتک کا قرآن کی وس ہم استعاذة کروں اننی اعوذ کی انجینے ای ابے فلم بدالونی میں استعاذہ غلفاونی کیرت قرآن کیوما ای قرآن کا میں کہتا ہوں کہ اذا قرأت القرآن قرآن کیوا بدالوانا استعاذہ قراش نہیں فرتم رکوتو کیوس دیو رکوتو کیوس تیم رکوتو کیوس قرآن کیون تکرار وا کم تنگا استعاذہ تکرار کروں آیت دلیل انمس میر من دیو جواب کی نماز کی ان علقم قرآن کیوے ان علقم نماز ہم علقم فشمو کے کوری ہم فرتم علقم کا کیرت قرآن کیوا اروگا ایک کورین استعاذہ کیما اعوذ فرتم رکعت کا کیے حساب فرگن دین کم رکعت کا نکی کم کا وین میں کم قرات کا نکی کم کا وین میں حساب یوتی فدفا ہم رنگلو رائے کی تکرار کو کم رکعت کا استعاذہ کیو میں نک جمهور فیگر ودالو آئیں ام فرتما ایکیوا ودالو حساب ای رکویں ای کیوں ان حساب کی اترا دین تکرار کرا کرنا تیمن رائے کی مسئلہ کا مالک دی ظاہری مذہب گرائے ادی بے صحابی بے کرنا بے تابعی بے کرنا فرائب پر میرایو نقول قریفہ وقالوا الاستعاذہ تكون بعد القراءة بے کرنا بدالون استعاذہ کیوں انانی قراءت قرآن کیوں مفہو گئے قرآن کیوا
nimu mafok ei kurin isse bayan bedi ayatun ebe kan dalil nangawani tibe kadegfan qur'an kiwa vidal wajjikam ga wadama isti'aada kurabwashe e maana ebe vidalwani ade kolum buddhige dalil seveflu genna vidalwani kiritu qur'an kiwa nimunima isam ferigen shaytana enage e qur'an kiyunge dharmaya sawab fasad kurveto adi e qur'an kiwa niuma ekuga ehni qur'anun ena me duruima isam ferigen shaytana masay kuram fashe ena magfurat det waswas te veddet misala kakit qur'an kiwa nimetange qur'anoge dekkun terikam besena gita waddafane eni ikhlas terikwa amadu sualu faddafane shaytana waswase kiyuma amadu waddam farafane adi qur'an kiwa nimunima shaytana ge jaga libe insanaya itura waswasta veddum furjot ehem wima qur'an kiwa nimuge wagutu emme munasib waqte ki shaytana kiba rakka terikam edu enos kuri awdenne faden mi rayan algomen ragol sahha murade ki ayatuga qur'an kiwan beenu wa hinuga isti'aada kurun qur'an kiwan feshmuk kuriga isti'aada kiwan jumhur figulen garaw ei em ragol ray hatrona ra'aki anna al-isti'aada qabla al-qira'ati wa ba'daha jam'an bayna ad-dalilayn hatrona ra'aki qur'an isti'aada kurun be onnani kirit qur'an kiwan ge kurigayya hama ehemme qur'an kiwa nimma fayya dekologe kiwa feshmu kurimbes adi kiwa nimmafs mibe fulunge dalila ki kit qur'an ga warde famiwa ay ayat dalil kurani ebe ful nangawani fahunne kiwa med isse baya bedi hadisun dalil kurani isti'aada koffe qur'an kiwane ehmewa mide dalil jama koffa de dalil amal kurave gotaki kurinna fahun kiyo ehem bima dekologas isti'aada kurun ei sunne vegen wa wekkama ebe kanum vidalo eno skuri walde nefaden isti'aada emme ragalo rayaki jumhur fi golen garay ei isti'aada qurani kit qur'an kiwam feshumuge kuriga ei ragalo rayaki denguri rayate ki egmacha dalil ta eha wargo dalil ta kennon evima ega ragalo rayaki denge masale ki kit qur'an kiyum ga isti'aada a'udhu billahi minash shaitani rajim kiyum ei kiha waragi kamet wajibetto fardetto sunnatetto nuni hudda kamet emasalaga me furtama rayaki isti'aada ei wajib wecche no kama ehnamas ekiyum ei mustahab wagem wa kamet ei namadu ga kamis adi namadum beruga qur'an kiyum ga venemas kit qur'an kiyum ga kurig isti'aada kiyum a'udhu billahi minash shaitanir rajim not enumas ibaratugo isti'aada kiyum ei mustahab wagem baqo me jumhur figoen garay bay bekanun kit qur'an ga man allah anga fa amurfulu ei wajib darja ga amurfulakka dekawada gan jumhur figore min angawani mi amurfulu ge daraje ki ei sunnat daraja ga amurfulak wajib darja amul fulnu kom ei gine bekalo egotan e ay maana kurabani emmima gine bekalo ngorayaki kit qur'an kiwa eruga isti'aada kurun ei sunne vegemba kamekkam wajibe nunkum daile ki nabiy sallallahu alaihi wasallam arehuga algomen emme wargina adwa hadis emme namadu ge waha kam ko kiwa de eruga namadu nubako kuri mihage waha ko bayan kura hadis ei ekadek fana arihoga miyokas ekadek fana feni wada ganno hisabuga biskit kola ved wada gan namaz fette nabiy sallallahu alaihi wasallam balanta inne ekadek fana ebek loko namaz korbat namaz ko nimma salam devvima me namaz ko nimma nabiy sallallahu alaihi wada gan salam ko wale ekadek fana salam jawab devva hadis korabani irji fa salli fa innaka lam tusall tiba embori gos alun namaz qurashe namaz nukure den ebekalo kanekka sembri wadage kurin ekurebi godan namaz kurawwa අවදි වඩාගෙන නබිය සමාරිය වඩාගේ එකදෙක් පාඩම් මේ සලාම් දෙන්නේම නබිය සල්ලල්ලාහු කුරින් හදීස් කුරේ හදීස් කොන ඉර්ජි ෆසල්ලි ෆඉන්නක ලම් තුසල් තිබා එම්බරිගොස් අලු නමාዝ කුරාජේ තිබා අදි නමාද නුකුරේ ඒකද තිම්ෆාර තකුරා කුරවි
එෆෝග එබේකලක් මෙදන්නවනි වල්ලදී බාසක බිල් හක් මා උහ්සිනු ගෛරහු හග්ගු දීනාගෙන් කලේක ෆාණු ෆොලොබ්බි කලාගේ ගන්දී විදාලෝ මෙදන්නෝමේ මියවර රංගලක් කුරාක තිබන්නක නේගේ මිය තිවන්නේගේ රුගතකි ෆඅල්ලිම්නි තිමන්නේ දස්කොත් දෙවාස් فقال دين أذكر إذا قمت إلى الصلاة فكبر تبا نماذ قست قرآن نماذ تدوي الله أكبر كياجه ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن دين قرآن تبا فسيه بمنبر كيواش متانغا استعاذة جواه كيفان بيان قرآن فنوي مي حديث كي عام کو نمازوغا كمهن كيونجه أساسي كنك بيان كفاوا حديث كي هم بيما أي كمهن كيون جه එච්චෙ නම නබිය සල්ලල්ලාහු මෙතාංග ඉස්තිආදා ගවාක බයන් කරමි එනස් මිය මෙසවමන ජවාබ දෙයිදාන ඒ මි හදීසකි නමාදුගේ හුරිහා වාජිබ් තක බයන් කරාවා හදීසෙන් හදීස් කනෙක් එන්නවස් නමාදු වාජිබ් තසේ බහොරි එම් බීම මි හදීස් ක නෙක් කොම්මෙ එච්චකි ඒ නමාදුග වාජිබ් නුන් කමකේ එහෙන් දෙන්නෝගේ ඉල්මි ගොතුන් එහාර ගොල කමක නොවා දෙවන රායකි استعاذة كي كم قراءة جابس أي نماذج بس نماذج بيروجا كي كم قوين بس استعاذة كيوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيوم أي واجب بكم باكمك أي تابي بيكلم الترين عطاء قراءة كي بيكلم دليل جنة وافني نبي صلى الله عليه وسلم كي القرآن كي وابدالو يروجا عامكو إكذا فان دونو كربها ما كربي كمك استعاذة بدالو مك إهم بما එකලේක පාන කුරබ්වාෆා කමෙක්කමුගා වෙෆා කීත කුර්ආන් අගමනගම දලීල් කුරේ අංගවේ වත්තබිඋහු තිබෑම එකලේක පාන තබාවාෂ එහෙම මේ එකලේක පාන දායිමේ කුරබ්වාෆා කමෙක්කමුගා වීමා එන් දලීල් කුරණි එයි වාජිබෙක්කම හැම කීත කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ගාපණියස් ෆස්තයිද් මානේ කි රක්කාතිරිකම එදේශ ෂයිතානා කිම රක්කාතිරිකම එදි අඋස් කියාෂ එහෙම එයි අමරේ උසූලුගේ ilmor vidalwana amurek kamegga assikamga wanama e amurabure ehen darajeka makruhaage darajeka dakkura ituru qareenan ituru dalile nen halatega e amur onnane wajib darajake embima ekayepano kurabba fo ekkemege daime ko adi qur'anuga amur fulen asse bote amur ful evver dakkurana ituru karna nete ehem wima ei de godeni ei wajibek हम हम में शैतानाग नुबाकम अड़े दैले की बुद्धि दैले विदालन शैतानाग नुबाकम रक्कातेरु एदुमकी ए वाजिबक शैतानाग नुबाकम सलाम वेगन्ने आरनु सलाम बाने दुनियागा शुक्र आयातु का सेम शैतानाग नुबाकम सलाम बाने मगकी एकम सलाम को दिव्वा तो आगमेन देन्ने हुए एहम बिमा ए देन्ने मा नुला ए शैतानाग नुबाकम सलाम नुवाकम गवाती දෙන්නෝ වාණි වාජිබක ෂේෆිගෝරේ ආමුක විදාල ආකේ උසූලේ මාලා යතිම්මුල් වාජිබු ඉල්ලා බි ෆහු වාජිබ් එකමක අනුලා වාජිබෙක් අදා නුකරවේනේ කොම්මක මේ වාණි වාජිබක් එහෙම ෂයිතානා කිබන් සලාම බුන් ඒ වාජිබකේ ඒ වාජිබ ආරුණකන් අදා නුකරවේනේ එකම නේදියේ එහෙම වීම ඉස්තිආදා කුරුම් වාණි වාජිබක මේ උසූලු මච්චපිනා රාජ්‍ය රායකේ kuring isbayame di fadein isti'aada ga hukmaki ei gadwegemba sunnatek ei wajibe nunka jumhur figuring vidalwa ra denge masale ki namaduga isti'aada kurun kiyun ei kihaware kamet furtama rayaki jumhur figure ga ei mustahab ko vidalwa ra mi gine befulun ga rayaki mi rayugo macce vidala befulun terega abdullah ibn umar abu huraira عطاء بن أبي رباح الحسن البصري ابن سيرين إبراهيم النخعي الإمام الأوزاعي سفيان الثوري الإمام الشافعي أبو حنيفة هذه نوم بس إمام أحمد فد بيفولو هذه داود الظاهري فد بيفولو ميرا يوغا همين وداعنا بيفولونge دايلكي بكير القرآن آية هن مس آية تو أمر فولونge بيفولونge رنگواني أي سنة درجة كمك هذه كورين إسه بيان بدي حديث نبي صلى الله عليه وسلم نماذج تدو وداعين එකදේ ෆානු කියවා විදාලවක් විදා قام الكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقول لا اله الا الله ثلاثا كورين سيدي روايه ثم يقول الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا تنفر حديث كرواف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه مفدين دعاء كرباب استعاذة كرا دين كيوا ويدارو دين ميتانو غيبه فلون دليل مننغواني مي آيتا مي حديث أصلوغا بير بوشوغا دليلكي أي أمر بيما أي واجب وشهد نمس أي واجب نوكا أهرمن إهنين قريناتكو إبنغ إهم أمرك واجب نون درجة حكمكي أي سنة كبكم غاو أمرك واجب نون درجة أمر مانا كورنا كيد قرآن سنة تو كأسوأ أمر فل واجب نون درجة كمانا كورا كمبنجا كوربيني سنة درجة أمر فل غوتوكي إم بيما مي دليل تكون نغني أي سنة ديونا رأيكي فرض نمازوغا استعاذة كورم النكبة إهن نمس رمضان ما غريالكم فدا سنة نمازوغا أعوذ كيوم أي سنة كما بدال وراي أي كورين إسي بيان دي حديث رواية نماز نباكو كوري ميها نبي صلى الله عليه وسلم أي فرض نماز أي نمازوغا كذفانو أنغوا دبوا فنته استعاذة كيا هما يا إكوغا بيتان غالومن ميذكر كل رواية تكي لكن دمبر نماز كذفانو استعاذة كوري بكن ديها رواية هم إتنو فرض نمازوغا كذفانو إرشاد دبوا فنته هم فرض نمازوغا نوكياني كذفانو هدو لكن دمبر نمازوغا بدالو هم بيما سنة نمازوغا أي مي كيدان هذا سنة بيجمبا كمك එමෙ වඛුලාසයකි නමාදුග කීත කුර්ආන් කියවා එරුගා ඉස්තිආදා කියුන් ඒ සුන්නෙ වෙගෙන් වාකමෙක් අදි ඉස්තිආදා කියුන් සුන්නෙ වෙගෙන් වණී කුරි බයන් කුරි ෆදෙන් එම්මෙ ෆුරතම රකඅතුගා කීත කුර්ආන් කියවම් ෆෙෂමුගේ කුරික් කොම්ම රකවතෙග්ග තකුරාරු කුරුමෙත් නෙක් ඒ ඛුලාසය එමෙ ෆවගාව් ෆාහ කොල්ලානි කුඩ කුඩ මස්සලෙ මෙ අගුලින් ඇස්සවා කුරු මස්සලෙයි ඉස්තිආදා මෙ කියනි නමාදත්තෝ නූනේ කුර්ආනත්තෝ ඒ මිවස්සලේ කුරිය මස්සලාස් කුළුන් කුරි මස්සල නමාදන් ඉස්තිආදා කීකම ගවානම කොම්මෙ නමාදක එෆාර ෆුදෙන් ඛිරාඅත ඉස්තිආදා කීකම ගවානම කොම්මෙ ඛිරාඅතක කියවංචි එහෙම මිතාග බොඩ දලීත කවුන් මිදේකද නමාදා කුළුන් කුරි මස්සලාගේ ඒ කීත කුර්ආන් කියවේ අලුකමක කියවේ ඉස්තිආදා ෆුරතෝ මෙකිනේ ඒ එන් අලුකමේ ඒ අලුකමගේ තෙරේගා කුර්ආන් කියවුමා ذكر كرما تسبيح كيوما مهريا كم هيمنه إن ألوكم النماذج إهم النماذج فيشوم كورين استعاذة كيما دين هريها فهرجع نوكيوس إيسام فريقين يوتي السنة حاصل وفا إهم رانغلو قتكي نماذج مسألة استعاذة كي نماذج كيويتشك نماذج كأي سوبك إهم نماذج سوبك بيما إن نماذج مفرط مكيد قرآن كيوا تانغا أي استعاذة كورنج مقامك دين එහෙනිහෙන් තන්තා කීත කුර්ආන් කියවෙස් එනමාදුගේ තෙරේගා කීත කුර්ආන් කියවා එරුග දෙන් ඊතර අඌදු බිල්ලාහි මිනස් ෂයිතානිර් රජීම් ඊතර තක්රාර් කුර්ආන් කමනෙත් මේසා මෙරේ ෆිලා නිමාරි මාදමාර ඉන්ෂාඅල්ලාහ් බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් ගේ හුක්ම අබේත අල්ගු බාහදකන් හාදා සුබ්හානකල්ලාහ් බිහම්දික් අෂහදු අන් ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත නස්තග්ෆිරුක වනතුබු ඉලයික් වජසාකුමුල්ලාහු ඛෛරා වස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු